Mama tuloy ako sa Korea. 아저씨 봐요. 제발. 이렇게 달려. Yani apa itu kan? Saya tahu lah ini. Ini punya apa itu? Kena, tu kendal kayak gitu. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, coming up is our first contingent, Sri Sri Bhagavan Girls College. Bibiba contingent na si Sri Sri Govind Girls College ni. Coming up is now Lilong Harvey College. Ani Subada Taram Nursery Lilong Harvey College. Salute Bibiba contingent na si Lilong Harvey College. Coming up is Elementary Modern College. Om Subada contingent sa si Modern College. Contingents salute Bibiba si Liberal College. Coming up is the United College. Bibiba College sa sina United College. Coming up is Manipur College. Saluting Bibiba College sa sina Manipur College. Ladies and gentlemen, coming up is Birmangal College. Saluting Bibiba College sa sina Birmangal College. Coming up is the SK Women College. Salute Bibiba College sa sina SK Women's College. Following the contingent PC classes, Manipur University. Saluting Bibiba PG classes Manipur University. Ladies and gentlemen, coming up is the Kham Manipur College.
Sunod pibiriba college asina Kha Manipur College Kakching. Thank you, sir. Now, may I request all the flag bearers kindly march forward. From Nilapriya and Rakesh Singh Lorembam. warmly welcome you all and being the host of today's function to this grand celebration of culture and tradition, the 36th Manipur University Inter-College Cultural Competition 2024-2025 under the theme Arise, Awake and Realize the Power You Hold. Ngasigi yaifaraba numit asida Manipur University na sinjaduna kuntra taruk suba Manipur University Inter-College Cultural Competition asida lengbirakliba khwai pumnamakpu hanna ikai khumnaba uchari loinana ngasigi daista lengkhat kadaba thauram asiga mari leinana ikai khumnaraba oja sing
mayamgi mafam da ningsingjage ikai khumnaraba President Professor Moirangthem Premjit Singh, Dean of Student Welfare, Manipur University, Professor W. Chanbabu Singh, Registrar, Manipur University, Professor Maibam Chorjit Singh, former Cultural Coordinator, Manipur University, Dr. K.S.H. Narayan Singh, President Mukta, Amadi Nongtongbam Suraj Singh, President Musu, Cultural Coordinator, Dr. Rajkumar Suresh, Phambam Langda Lengsin Nabasu Ningsingjari, Thagachari. It's now to welcome our esteemed dignitaries. Please join us in extending a heart welcome as they take their seat. Before we start, let me highlight of today's event. The Manipur University Inter-College Competition is a vibrant platform that celebrates diversity, talent, and cultural heritage of students across college affiliated with Manipur University. The 36th edition of this competition serves a milestone fostering unity through artistic expression and cultural pride. Let us come together to celebrate the spirit of youth, creativity, and excellence. Let us arise, awake, and realize the power we hold to save a brighter future. Now, coming to the next proceedings, we have a felicitations to the esteemed dignitaries. May I call our volunteers to bring out the lengan and present a small of token appreciations to the dignitaries. Thank you so much to the volunteers. To commence our inaugural session of the event, we now move to the candle lighting ceremony. Light, as we know, represents knowledge, wisdom, and hope. Let this light guide us through a day of celebration and inspiration. Thauram asibu haudokpa yanabagidamagta lengsinbiriba ngasigi athoiba mithaurel singna Maida Lanbagi Thauram asibu pangthokpinaba ningsingjari. Thank you so much to our esteemed dignitaries, and thank you to all the volunteers. With light of the lamp illuminating on the heart, let us now extend our formal welcome to everyone present here. Taramna wokpagi warol pibinabagidamakta Dr. Rajkumar Suresh, Cultural Coordinator, Manipur University Bu Kaukachari. Good afternoon, everyone. I, on behalf of the Manipur University Cultural Committee, extend a heartfelt welcome to all the Presidium members, Oza Premjit, Oza Chanbabu, Oza Chorjit, Oza Narayan, and President of Musu Suresh, our faculty members of Manipur University, Oza Ajit, Oza Santikumar, Oza Thambal, Oza Santosh, our medical officer,
all the team managers of the various colleges and institutes, companies, and all the participants of this 36th Manipur University Inter-College Cultural Competition 2024-25. This year, we are celebrating this Manipur University Cultural Competitions on the theme, Arise, Awake, and Realize the Power You Own. Till now, we have 17 participating institutes, including PG classes MU, and we have 428 participants, 46 companies, and 34 team managers, and altogether we have this 510 participants participating in these cultural competitions. And with these few words, I again express my heartfelt welcome to all the dignitaries, all the invitees, and all the participants and the team managers. Thank you very much. Thank you so much, sir, for the heartfelt welcome. Moving on next, as we continue to celebrate the rich heritage culture of Manipur, it is our pleasure to invite the renowned Pena Yakai role by Dia Morangthem, Department of Dance and Music, to take the stage. Makha tarakpo oina Manipuri gi sienglaba pena gi khonsel asi mayam gi mafamda khudol tamjage. Tamna hauram lo khung ning thiba bu phullabada phunda sei sadam ning thau sadam lamai lemba lembana pam phoi lo singka singtam lo auri mana kuloyu khin chu mana pau doi auri khin chu pau doi nanam samlam ai gi yawa ma bu kau dana tiếng tha jaram ai goi siginong dama khalai na lapa matam mai kai mari mangli ba sundai ni pan puri ba thang jim ne mar jim ne wang puri ne ko bru ne thak da lai ba salai ri na kha da lai ba thumari lai pung thau ma pan lai nu ra tari cha ji hak ba phungi yan ba mu na lai pa mu na lang ba lai ning tho tai bang da na ma hai ko na sibu tai na kon ba lai singu khoyum layam kum ba bu na pari wang ba silai rum ba na ahan ba da subna yadi tai jaramagi
lairimbi ngasia kurong ga yai phabu numi Manipur taibang mahayukul kauba mahayukul asigina pari namom na sunasa kayana Ai bungo padhang dana budhang naina sadharakpa Zagoi dana saigi sangam na bagi thauram masibu Handag tana kumsa asigi sungasi kauba korau nongdagi korau singum numit humni sumna pangthuk sarakpa matamda Khangjing lairimbi palimi mamagi matam baktana pari namomna sunasa kayana sina sungna phanna sana jarakpa bu matamda Na pari namomna sunasa kaya butik kaidaba pina biram ulang yai kai thindugan biram ganuidna singu magi ngalau khada punim jaram liraga Taibang dana mahayukul asigina pari namomna sunasa oiba kaya singu malemgi bhambak thakta kabang amba Mi thoiba mi henba kapjang batabjang badubu pina biram moidana hanna punim jaram abagitungda Napari wang masilay rong masumatam magi tang lauray na laksalak pa na sang na chatkiba ni sa sang na hanjan jaragi Tina chatkiba ni sa tina hanjan jaragi hay kauba na ipani haya kaubi na imani hay haya hayum Thank you so much, Dia, for mesmerizing us with the enchanting song of Pena, the Manipuri instrument. And now, it is our honor to introduce our commemorative souvenir, a treasure keepsake that celebrates our institute's legacy. To mark its official release, we request our esteemed dignitaries to kindly come forward and cut the ribbon and unveil our souvenir. Please give a round of applause for success in launching our souvenir. Our souvenir is now officially available. Makha tarakpada phambam langda lengsin biriba President Musu Nongtambam Suras Wahay karatang thambinaba ningsingjari. Anwa maktada ngasigi taramasibu pongpan banaba koi taski phambak thakta election biriba mingoin hakacharabada President ki phambam lang election biriba Professor Moirangthem Premjit Singh, Dean of Student Welfare, Manipur University, Guest of Honor ki phambam lang election biriba Oja Professor W. Chan Babu Singh, Registrar Manipur University, Amadi Oja Professor Maibam Sorjit Singh, former Culture and Coordinator Manipur University, Amadi Dr. K.S. Narayan Singh, President Manipur University, Teacher S.N. Mutabu, Anwa Maktada, Kai Khunda Butchari, Amadi Ngasigi,
तोन तोनबा डिपार्टमेंट सिंह लेंपीरक्लिबा ओजासिंग अमदी कॉलेज सिंह लाक्पिरिबा ओजासिंग अमदी छात्र सिंह पार्टिसिपेंट सिंह अदगी मीडिया की चिनाव सिंह अमदी ngasiगी थौरम असिबु सिनबा चोंबा यावरिबा अखोगी वॉलंटियर सिंह बहानवा मक्तदा इकाई खुमनबु उच्चरी ngasiगी 36 सुबा मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज कल्चर कंपटीशन 24-25 हौदोक्पा नुमित असिदा मयाम ना लापीरकांदा ngasiगी थौरम असिबु मपुंग फानबगीदमक्ता हाइनिंगाई लेतना मुसुगी साइटगी थागतपा फोंदोक्चरी अमदी ngasi अखोइना सिंजरीबा अखोगी थीम असी Arise, Awake and Realize Power You Whole हाइबा थीम असिदा ngasi अखोइना मणिपुर यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज कंपटीशन असिदा सरुग याबा लापीरिबा पार्टिसिपेंट सिंगसु टीम स्पिरिट सिंग फजना ngapirakanदा अमगा अमगा हाइदि नुसि चानना अखोई सिदा होल तोरगा लाइमिनरिबा अखोई निमित खरन सिदा फजना आइगी बेस्ट लेवल दा होनाबिरकांदा अखोई ngasiगी कंपटीशन फांगथोकपा सिदा सरुग याबदा मंजिल तानबा अमगा अमगा होनाबदा अचौबा स्पिरिट सिंग लेबियु अमदी थौना सिंग पुथोकपिरकांदा अखोई पुन्ना होनामिनसी अमदी ngasiगी थौरम सिंग असिबु पुन्ना अखोई पुन्ना लोइबा फावबा फजना टेक्ता कायदना सिनबा ngamba ओइजगे हाबा वफमजे थमजगे अमदी अखोई कॉलेज सिंगदगी लाक्पिरकांदा सुमना ngasiगी अखोई फंक्शन असिदा लाक्पिरकांदा अखोईगी कंपिटिटर सिंगी पुनिंग हाप ओइना अदगी ओजा सिंग पुबिरकांदा अखोई कॉलेज सिंग हाना लेरंबा खंगदबा अखोईगी लेनरिबा छात्र सिंगी एक्सचेंज सिंग हाइता यूथ की एक्सचेंज सिंग ओइबा अमगा अमगा कॉलेज सिंगी अखोईगी स्टूडेंट सिंगी अखोई सकंग मखंगनबा अदगिदी मागी टैलेंट सिंग उथोकनबगी तंजा अमा अखोई ngasi हजिग लेरिबा फिल्म सिगी येंगरकांदा यावबिगनीना लाक्पिरिबा सिंगबु हानबा मक्तदा इकाई खुनबा अमसुंग तगायपा फोंदोक्चरी मखा तारकपा प्रोग्राम सिंगसु लाइबनीना आई मतांग सिदा तेनजगे मखा ताबा ओजा सिंगसु सि हायरगांदा आई मतांग सिदा थैंक यू हायरगा थैंक यू सो मच मखा तारकपा ओइना फंबम लांगदा लेंसिनबिरिबा Dr. KSH Narayan Singh, President Mukta, Wahay Karatang Thambinaba, Ningsingjari. Ngasiga sumlaba kuntra taruk suba Manipur University Inter-College Cultural Competition 24-25 ki President Member in Election Biriba Mingwin Hangatsarabada Professor Morangthem Premjit Singh, Dean of Student Welfare, Manipur University, Professor W. Chan Babu Singh, Registrar, Manipur University, Professor Maibam Chorjit Singh, former Culture Coordinator, Manipur University, Nongkhomam Suraj Singh, President Musu 24-25, Adugai Marup, Dr. Suresh, R.K. Suresh, Culture Coordinator, Manipur University, Busu Aham Maktada, Ikai Kumnabuchari, Magna Lensin Biriba, University Sigoza, Mingo in Amam Panjadragasu, Aduga, college Taki Lakpidio, but team manager Singbu, Suaham Maktada, Ikon Ikai Kunabuchari. Yam Nungai, Lebaki, Aribu Tanfamamo Oregasu, Akogi, Satra Singi, Taudia, the academic activities Samoina, cultural competition is Amo or Panama Morega, Akoi. Atuba matam shot lebaki ba irang curfew keka leiragasu akogi satra singda academic calendar moina atuba matam da sa college tratir hena response of birakpasi akogi university ki makai degi college singusu ikai kumna puchari yamne hena nungai sida yamne hena panjani ngebadi laiba college PG classes aroke college tratir sida nupa samang yankai manga agar nupina chaniga yankai chani marfu maya lak male punna samriga lakpasida ada mapam kudimakte yengobda khoisi nupi gi ngasi team managers mayam ju nupi ne yame oja team manager di nupi team manager ne hele participant ne su nupi ne hele leiba ki thodang lobu su nupi ne hele se long lip manipur law se leiba dharna toksi mayam ne sabar mayam thokbi nupi ngata
culture tawbusu nupi ni henba aduga akoi khunai sida nupi gi thak si asuk matik wangaga aina sum observation khak tokjabani ko mayang warok biroi ko ngasi dagina chahi tara gi mamangda manipur da thokdo ma thoi thokdok se kamai tawge da masi television gi ad ma khakne tv gi akoi is matam du gi tv channel amada utpa advertisement khane ada yam power renowned hero actor mana renowned actress ma mani to advertisement ne ada ke to ge da nupi sin sak thongi ngai da ising leite na kon ko ghai ba hai tare artist ka tan ko to re ki adu di quite paba solution di hai ri water tank si lai bi re oi re na mana advertisement si ut pasida matam du gi hojiki akoi Shanghai Express ki edita tamo khogendra khomdam na magi editorial da ma ire kamani ire ke da that is not an advertisement that is a woman domestic violence ana it should be stopped playing in the advertisement in the news channel ana as ga da thabe aro ina mana yam phajaba ngasagi magi view ma yenga akoi gi nupi khunai gi ba yenga domestic violence singi ana mana taraga hujiki advertisement ji muthat khiba adu akoi gi amukaina hajaning is ke doge da aigi isanupi chahi tareta ngari ba isanupi siga aiga isai amasum tai youtube da manipuri isai ni ko lohomagi nungdang du da nupi du da nupa du na khopang na kanna thai nonga laga cha asabra mamai da hijel leba sinma ni ko akoi gi taibang da di akoi gi nupi singsi thagat pada loire lau khorom dai akoi nupi lau yerom dai adagi akoi nupi atane la akoi nupi irang sa akoi nupi manipuri nupi aduga akoi aren culture da di aren culture so akoi nupi na mangin thai hai ba adubo akoi na ngasi yenge ba dharma lila sida di akoi nupi gi ot nai ba mayam adum ot le masi ai ngasi ge singum la ba tanja si logjara ka ko youth sing nupi na su yamna participate to bani na nupi da ot nei bagi art ta ulak pase masi akoi we should try to stop it director su writer su koi khara hai ba change masi nupi da sum ot pa nei base natra ga di akoi gi lai lai su hai ba nupi ma ama akoi lai ri ma am ke the voice pi dre ba ta seng na ba da aduna ngasi nupi ne yam na masing yam bai ni koi na pil tok jari se sinma mayam dharma mayam ju nupi ju ot pa ngai re ba ketang thing na ba masi ai thing bai sakti di lai je nupi lai hai ba singna oza singna hai bi ra kadra hai bi ge asa do tok je maram aduna akoi gi culture da akoi khunai lon akoi gi manglam chat sakada ba tunglam chat leram ba mayam se akoi culture na akoi forecast tawi amasung akoi nei nei hau gi bu punsi gi sakot pa gi civilization da culture laita ba jati am da sakotti akoi gi lon ma ma ko matam da akoi culture mangda ba horabani akoi gi mayek ma akoi gi potho ma mang ko matam da akoi gi sumban mang ko matam da akoi culture manga bani akoi gi thongra mang ko matam da akoi culture manga bani akoi gi phiang khok mang ko matam da akoi culture manga bani akoi gi phi phauna ba polang khok mang ko matam da akoi culture manga akoi gi polang mang ko matam da akoi culture manga bani hairba singcha hojiki naha singchida akoi tambi mathok tai hojikti chakholakai matungina globalization gi lakpa privatization globalization amasung liberalization gi lakpa chaicheng de kai dore akoi khubak ta prithvi uba phange maramuduna akoi culture si mohta hoji akoi ngamok ki mohta akoi kimchi kimmi mayam lai gren korean food ke akoi khunung isai ta mohta ke pop korean adagi sammangang basapu korea gi adagi korea gi thekna akoi culture si di akoi tungoina ra ma akoi naha sing china kai doge da mi globalization gi sakholaba ina khungraba sakti leraba lebak singi culture singna akoi culture ji yosalak pose masi akoi yam emerging oiba culture tokjari ba mayam na masi akoi khan masange ngasi mak akoi khunai da thingari ba sing se akoi ayamba social media da hujik manipuri youth sing china social media se na pai social media si da akoi gi angang naha sing sembi riba reels ana mayam semnari ko masida ngangi ba sai ba londa mayam si imung manung di taba ya bagi sang di yauk dabran khalle adai gasagi akam ai tanjam tang lok jabani ko youth sung atang leibani na yam sangna su ngai jeroi adun yari gai di apaba khunai apunma khunai
मानव खुनाई लिंगजन मानव खुनाई आम पुरक से हरगदी अखोई कल्चर से अखोई मांगहन दब संगी यामना फजबा अखोई कल्चर दी अखोई ने हाइबा अखोई ने मतमदुदा अखोई ने प्रैक्टिस तक बिरक्तरगदी मधुगी इसेंस अमसुंग इंट्रिंसिक वैल्यू दो मांगे तारदी अखोई खुनाइदा अवाब मसक अम ओरपयाई मरमदुन आई सांगसु हाइजररोय मतांग असोइदा मयामसु कल्चरल प्रोसेस अमगी वानरबनिना मतांग असैदा लेंचिन बिरिबा मयाम ख्वाइ पुनमक्तगी याथंग लौजरगा मतांग असोइदा काइना जनबा याथंग निजरी थगच्चरी मखा तारकपो ओइना फंबम लांगदा लेंसिन बिरिबा प्रोफेसर माइबम चोरजित सिंह फॉर्मर कल्चरल कोऑर्डिनेटर मणिपुर यूनिवर्सिटी बु वही खरदंग थंबीनबा निंसिंगजरी पुनमकपु खुरुमजरी ngasi 36 Manipur University Inter-College Cultural Competition 24-25 ki President Member oina phambiriba Oza Professor Morangthem Premjit Singh, Professor W. Chanbabu Singh, Dr. K.S.H. Narayan Singh, Sri Nongthobam Suraj Singh amasung Dr. R.K. Suresh amadi mang the lengsin biriba University sigi tongan tongan ba department tegi lengbi reiba senior faculty members sing amasung agi marup sing loinana tongan tongan ba department tegi lengbi reiba team sing bulu chingbi reiba manager sing amadi satra satri sing ngasigi maru oiba competition asigi thodang logodoriba participants sing punumakpu kurumjari we are very happy to know that in spite of this prevailing situation of Manipur, all the participants from different university has been turned up for this 36 Manipur University Inter-College Cultural Competition. We are very thankful from the Manipur University side. Huzik Lairiba Manipur gi irang asida phawbada University asigi Lairiba academic activity ama oiriba hana youth festival haramba huzik cultural competition and hairiba musung masigi competition asidagi akoina different events sing 28 events the competition tawraga madugi athoi ahen tanarama matungda first sing akoina select tawraga madudagi Manipur University gi team ama seme haira matungda Manipur University cultural team na Ekphai University Tripura da participate tawnanabagi adugumagi khudong chaba ma lawnanaba ngasigi competition sida lakpiba yamna thagachai aduna lakpiriba khudingmak tongan tongan ba family background amasung community religion mayam amadagi lakpiragasu ngasidi platform ama Manipur University gi fraternity gi platform sida punbire hairaga cultural extravaganza amagi makhada ekoi apunba khunai ama apunba Manipur ama sagananabagi tanja adu longmina si haibadu mak haijari aduna within this AIU gi norms ki matungina participants sing na yariba makai fear competition tobire hairaga madugi athoi ahen tanaba amasung amaga marakta integration unity masi aikoi amana amabu respect toba masi punama asi lairiba togudoriba cultural competition asigi manungda aikoina amana amabu respect taunaraga apunba khunai ama sagananaba honama matamda madugi khudong chaba amasung keno de lomin nasi amasung hojik lairiba Manipur gi tungdu leita daba asida yamna thuna santi laktana akhoi amatta oina kanana kanano haiba masak khangnadriba asi true cultural activities na akhoi kanana kanano haibadu masak khangnare hairaga apunba Manipur ama sagalaga the idea of Manipur to the thajabaga loina na akhoi punna lakadriba tungi lemhoriba numit kharani asida ngasigi Manipur University gi cultural competition asina tungi Manipur amagi amasung koi gi yamna peaceful oiba state ama porokna ba honabada lakpirba mayamna soidana maki mateng pangbibani haibadu gi thajajabadu go loina na mayam punama pomuka na kurumjari thank you all थगच्चरी मखा तारकपो ओइना फंबम लांगदा लेंसिन बिरिबा Professor W. Chanbabu Registrar Manipur University bu wahai kharatang thambinaba mayamgi mafamda ningsingjari
Good afternoon. Presidium gi Pampam Lang the Lingsin Biriba, Professor Moirangthem Premjit Singh, Dean of Students Welfare, Manipur University, Professor Maibam Chaurjit Singh, former Cultural Coordinator, Manipur University, Dr. K.S.H. Narayan, President, Manipur University Teachers Association, Dr. R.K. Suresh, Cultural Coordinator of the University, Nongthomam Suraj Singh, President, Manipur University Students Union, 2024-25, and of the dais, Lingsin Biriba Kwagi, Professor Oranjit, Head Department of Ancient History and Archaeology, Dr. Santi Kumar, Professor Thambal, then Dr. Santosh, Dr. Ajit, and our medical officer, Dr. Pinky, and team managers from different colleges, and dear delegates and the participants from the 17 colleges of Manipur, and our PG contingent of Manipur University. Mayam punamapo ay taram na okjari masung kok nona kurumjari. Kuntra taruk suba akoigi Manipur University Inter College Cultural Competition 2024-25. Ujik Manipur University na organize tauri basi. Masda piriba theme rise, awake, and realize the power you hold. Haiba theme sida ikoina organize tauriba kuntra taruk suba Inter College Cultural Competition asimak yamna meaningful oiba, yamna timely oiba adugumba competition amakhakni sahi chupa aikoina sahi khudingi chathaduna lakpa sigi competition sigi value si yamna unstable and yamna conflicting timing ama state sina struggle tawduna lairagasu sigumba khoigi academic calendar da yawba important oiba component ama se khoina tawdaba yadi haibagi will siga loinana cultural coordinators amasung Manipur University Students Union gi team na si organize tawiba simak university amasung state sigi labak phabani hena ai thamjage hawjiki matamdadi sports amasung culture haibasi akoina national education policy 2020 si lakraba matung dagidi asigi importance si hanadagi hena emphasize tarokpasima akoina uba phangi aduna sports amasung culture and the multi disciplinary education and skill based education, vocationalization and holistic education aduga loina loina madugi manungda sallaga yawriba seliba ichel maroina aikoina holistic building ama taurokke haragadi magi cognitive knowledge, skills, willpower, ethical standards, philosophies, and the concept of being a generalist besides specialist on a particular area. Si mayam si loina mag integrate tarokpasi aikoina national education policy 2020 sida reflect tarokpasi aikoina uba phangi aduna maram oraga we all need to be a generalist. At the same time, some of us should also be a specialist. Ani maksiki ideas aikoina national education policy 2020 sida integrate tawrai aduna ngasai mental health, physical health, and social health, spiritual health, along with this you see cognitive knowledge and willpower and a love for the nation and the society, love for the humanity, love for the environment, love for the world and the ecosystem. Si mayam si loina mak aikoina masagi education amasung educational shape system sida integrate tarok basigi darkar lerak pase ngasidi yamne hena ngasagi focus tawbagi mathau ama lairena khali je khoina aikoigi surrounding si aikoina kayamu yamna
फजना मेंटेन तौरी प्रोटेक्ट तौरी हाइबसिमक अखोई हंगबा याबा क्वेश्चन नि लास्ट फ्यू इयर्स दा थेंगनरिबा अवाबा मयाम डिफिकल्टीज मयाम सी प्रॉब्लम मयाम अमनी सोसाइटी सिदा लैरिबा कॉन्फ्लिक्ट मयाम अमसु अखोइना ह्यूमन सोसाइटी सिदा थोइबसे फॉरगेट अबाउट मणिपुर होल वर्ल्ड सी half of the total globe is at war aduna sigi mayam sigi lairebe issue se competition is one aspect the power is to show their own competence is one aspect but on the other hand the failure in terms of communicating among ourselves is also another say very important issue aduna sigi mayam si yengorakanda ikoina sports amasung cultural activities mayam si yamna toina organize tawbagi darkar amakak feel tawrei darkar si prithvi sibu masagi punsil lagnabagi perspective ama conflict mayam si ekhoi masagi reduce tawginabagi perspective ama at the same time education as sasna ngasigi matam sida piriba requirement sigi perspective ama aduge another si angle amana how can and how will we understand we ourselves, our culture, our society, our people, our surrounding, our environment, and our own social and say human ecosystem. Sigi mayam sigi darkar si koi yamna fazna understand to ma sangi. Ado husi koi na asi silliba koi ki inter college cultural competitions है मसीदा college तरा तरे खक लाख पसी अमर हमदे ये मनों के दिया हमने लेबक फाबनी conflicting time अदगी लेबा की turmoil मरक सिदा कोई college तरा तरे participate तो वो लाख भी बसे it's a very good initiative and very encouraging on the other hand Manipur University की मनुंग सिदा affiliate तौरगा लाइरिबा मखादा affiliate तौरगा लाइरिबा college सी excluding Manipur University 119 affiliated colleges name aduna 119 sigi manungda only 17 colleges kaktang participate tawbase masi ekhoi kitang improve ohenaba mathangi cultural say competition next year gi tawbadadi masi how to make it more inclusive haibasigi perspective se ekhoi hujitagi hauna work tawba ma darkar laibra na khali maramdi sigi inter college cultural competition sigi matungda ekhoi sidagi khangal aba mi mayam si amuk zonal level da national level da participate tawrakadori bane aduna ekhoi gi ekhoina khalakadori ba mi se masigi choice si masing yam da population dagi khallabanina masing mayam ama kha ekhoina hundoga thanamba banina hundoga thanamba group to da asawa apa talent pool mayam ka aikhoina leihore haidana chitha hore na adum id feel taweba aduna aikhoina chitha hore ba pool mayam do aduda leihori ba competence mayam do aikhoi karmaina chingchilak sige aduga aikhoina khangkat kadori ba aikhoina prize pidori ba award pidori ba aikhoina recommend tawdori ba list se masi kara hena karmaina perfect mahengani haibasi aikhoi yamna kupna naina ba masangi adu da natana college punamaki 119 affiliated college gi team si laga Manipur University campus ta laira ba haibase masina porakadori ba kanabase in terms of communicating each other in terms of creating a new bonding among ourselves in terms of say understanding each other's ideas and philosophies in terms of ventilating our own philosophies during that is a short stay in the university campus masi hiding I later significant oiba aspect amakhakna aduna adugi aspect mayam se khoina uba amasung mangjongna khangba adugi accordingly koi plan tawba si yamna darkar lai hena khali aduna ngasai ki larger group larger number sigi majugi participant mayam sina university campus la lairaga maduna puthorakadoriba magi symphony web se masigi value si akhoi ki society se da disseminate tawba masi khanganba adagi madugi impact ama akhoi ki not only within Manipur and beyond madugi impact amasung madugi effect mayam se madugi sound se akhoi na
ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯋꯦꯕꯁꯤ ꯌꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪꯗꯤ let's try to mobilize it is a bigger way and let us try to attract more number of the colleges for participation in this inter-college cultural competition asi tawsena ai thamjage aduga akhoi gi leiriba college gi huji leibiriba akhoi gi team manager sing sina so akhoi college gi laiba team amasung moi gi contingent delegate mayam si asugimatic actively university campus da leidana mayam si ka fazna interact tawdana adagi perform fazna tawdana yamna ethical amasung se pa energetic way da akhoi si kari gum khra hayhuna ba tamhauna ba adagi contribute tawna ba gi line da work tawna ba gi ai motivate tawbina ba su akhoi gi laiba team manager punamakta ai appeal tawjage aduga ngasi gi asigumba inter college cultural competition sigi hawdokpagi thoram sida aibu yahon bibagi damakta organizing committee boy hanana thagachari aduga lonana akhoi gi ngasi gi sida laiba akhoi gi participant punamak noi achauba ngasai gi performer ma oidana nangi field da fazana work tawdana prize mayam laurakpa oirasunu haibagi best wishes mayam si pijaba loina matang installation jage thank you Thank you so much, sir, for a enlightening speech and a provoking remark for and highlighting that promoting cultures in a paramount for prospering globally. Ladies and gentlemen, it is a distinct privilege to invite Professor Morangtem Premjit Singh, Dean of Students Welfare, Manipur University, to give a presidential speech. Sir, please. Good afternoon, everybody. Ahanba maktada koigi daista phambiriba president member singbu kai khunabo chari Professor W Chan Babu Singh, Registrar Manipur University, Professor Maibam Chaurjit Singh, former cultural coordinator, Dr. KHH Narayan Singh, President Muta, R.K. Suresh Singh, Coordinator Cultural Committee, Nongthombam Suraj Singh, President Musu, Mangda Lingsin Biriba, learned faculty members Singh, members of the Musu, different colleges ki team member oina lakpiriba Oja Singh, participants, and ladies and gentlemen. Mamangda tangbi khiba mayamna hojikki matamda tangdu leitadraba matamda akoina inter college cultural week natraga cultural competition natraga youth festival tawrisi karigi no haiba yamna make sense haibigre matang sida aina khajitang et tawjaningbadi fibam sida yamna lurba fibam si oiragasu sai mamangda haibikiba adum haina akoi educational commitment institutional commitment khara leibadagi tawdaba yadadana kari haitare yamna paksana tawba nattaba just competition si se khudamoina hairabada hojik 38 suba youth festival si Northeast Zone gi si December 17 dagina 21 fawbasi ICFA University Tripura da tawgaduribani madudagi khallaba kangbuduna amuk MET University da National gi Youth Festival oina March ta tawgaduribani hairiba Northeast East Zone gi participate tawgaduriba members sing asi akhoi gi university gi oina khallaba matungda hairiba December 17 dagina 21 fawa pangthok kaduriba Northeast Zone sida thagaduiba mayam se December 6 fawbada online registration tawba ma change aduna hairiba December 6 ki mamang sida akhoi gi competition si loisillaga khallaba kangbudo akhoi register tawhunba ma changine maduna khoi tawdaba yadadana tawbuni amarom da mayam nam sai haibi kibada
Manipur si koi hoi atai ki lam mayam amada Manipur si adum national da natana international ki thakta mayam dagi kasu hanthade se mayam dugi manungda khwai dagi mayam hainari si sports and culture sini culture sidi ekoi ngasimak ngasai ekoi ki march past ki mate ma tawbuda professional mak oidragasu participants singduna tawraiba makoi cultural exhibition duda ngasai kari haitare khoi ki blood ta i da tong da chuduna leiraba cultural gi mami du tai haibadi professional oidraba maksu angang oiringedi culture pota dum u lakpanina hek tok thorokpada man ba haitare ada khoina ga angang oiringeda lai harau phamdaga u khiba cultural gi pot ka du ngasai angang singna maibi jagoi ga sarapo da khoisu yam toina chahi gi dum yengak parina khange es masi yam phajeine professional de oiram dau di mande adu masi akhoi gi i da tong da chuduna leiraba cultural gi mami du ne akhoi gi da yamna phaja ba smhaina khoi gi performing arts nataba culture phajaba su lei aina paning badi akhoi gi Manipur da maruoina akhoi gi kari haitare Manipur gi manung da akhoi gi maitai gi jati da ahlaman bu respect to bagi culture simadi phajana lei haina khali ahlaman si hoi mapalom da oja mayam sing satra sing su ubiram gani mapalom da chatpada senior sing si uba matam da haidi oja guru uba matam da satra sing dun makhong paira gadi khurami adubu respect ti adu hakna tawba udawa male adum just tawhum thokpagi makhong paidana khuramba khoi gi da Manipur da makhong paidana khuramba gi chatna bisdi leite adubu ahallamanna se laikai dagi laikai du da leiba ahallamana ei noi kaidorino haibada karigum mama tawramaga su ahalla e haidana leithokpa haibada aigi apokpi oidraga su yamba natraga igi mari mata oidraga su ahallama lai hana leithokpa gi culture se dum lei respect to wi cultures masimak nani akhoi kari haitare adum aigi ithakki ikhagi thaksi khasi thakna sini khana sini ga haidana thaksi khasi ga na hairiba maitiru in kaino si yam phajei hairiba mayam si akhoi Manipur gi ariba matam dagi chatnadana laaba sigumba afaba culture mayam se akhoi yokhat patai khoi ne yokhat pa haiba si performing arts na tana sigumba culture mayam se yokhat laga khoi gi Manipur si pura united oina amata gi pangal do ut anaba sembada culture sinasu yamna chauna thaudang logani haisi aigi thajabani ani subada aina masidi maruoina satra singda haining bani adubu satra singda natana aigi colleague singda su aina haijaning si haujeki matam sida Manipur da leiriba tangdu leita daba matam sida mental tension si yam leiba matam ne mental tension si kari oige haibada mental tension si akhoina subside ta honba natragana masi leihandaba ngamba oidragadi aige family degi hauraga khajik kari haitare peaceful oidaba malaka doine family da peaceful oidragadi laikai du family mayamna sari banina muk peaceful ketang wat taw mali then laikai oiraktragadi society se peaceful oiro oidoine aduna khwaidagi maroi basi ai isadagi hauraga akhoi gi hojik leiriba phibam sida Manipur da leiriba Manipur da leiriba ireibak macha sing asi masa phabam sangi adu masa phabase aina khangjabada kwaidagi phabasidi exercise ne number 1 exercise si satra oigera ahal oigera thabak togera toroira yamdrabada hafta amada 4 days di 1 hour per day haigatra ko 4 days di 4 hours per week ti haksang sajel tawbam sange adu masi amtang tawraga yengbiu yumda yamna shanti leigani ko se khudamoina hairabada ai satra singda ai chamchamba wari amtang lijage aigi cousin brother ma masi aina Delhi University da
somda Manipur University join tauramdai sida masi aigi hostel da leiminaraga graduation tamba hoi Delhi ge Ramjas College da prakha yorak pasida mana engonda hai dada ai si tumba yarak train en kai daurage ne hai as exam gi kano si prakha ai tumba yadre hai adai mangonda sawe kari run he nangbu nang hek imana pokle de nang humang marik amata da nang na tension letra di kamai leidoi no ai nungai ta na mangonda hai law lang khongom tong silo law fi khongom tong ai tung di lo law na matam do da ai di football he ek sanai university gi mamang gi lere ge kano si ground se football sanam se ma se ina poraga puthoga ground si gi round ani se ga chenmin na re chenmin na matam da ma si kari hai ge da ware football sana ba ding amuroi amuk te chelak tam ware hai du gadi numdang evening da hale iruja thoe adu gadi madu gi numit tu di mang sai tumba yaram de hai bodo sak sa tho tung hogot pa ga ta di ko madu gi chahi du ma adum han adum taw bodu da khoi gi physics si ka sing kham go su yarom bai Ramjas College ge topper ga tai da ain haijaning si karino hai bada satra oiringai gi keno si da di society da thoiba mayam si loina yawgada bani then ai sa su mang ba yade adi sa mang da bai se first of all ai haksang phada ba yade haksang phage hai taragadi nisa chada ba afaba wakal khanba nong magei haksang sajel khara taw batae karigino haiba matam da aina mayam da haijar se tai gi nate akhoi fibam sida Manipur da leriba maroi na khoi Chininaw mayam se haksang phaba ma changi karigino akhoi na haksang pharaba matam da Manipur ima gi mateng pangdana Manipur se tangdu leita ba shanti oi ba ima leba ama purakpa ngamgadoribani haiba wai se thamjaraga mayam bo amona khurumjari Thank you so much, sir. That was indeed beautiful and insight speech, sharing and inspiring stories to the youth and highlighting about the respect and the culture of Manipur. Every successful event is the result of collective effort and dedication. To acknowledge and express our gratitude, we now have a vote of thanks. Now, may I invite Sanju Saikom, General Secretary, MUSU 2024-2025, to give a vote of thanks. Ahamba Maktada, Ngasi, Manipur University Cultural Committee na sinjaduna pangthok chariba inter-college cultural competition asida saruk yaba lakpiriba ikai khumnabada matik charaba tongan ba college singi team manager oja sing amadi mairoi sing madi media gi ichinau singbu kai kumna uchari loina na ngasi hodokpagi thoram masida achauba thodang lobiriba kai kumna matik charaba athoiba mithunglen oibiriba oja sing mingoina panjadragasu thagatpa phongdokchari yam singna haijarba matamda Manipur haiba leibak ase culture amasung sports na yumpham oirakanda khoigi masak takpada achauba thodang loriba posak sing hayo hai targadi culture amadi sports na oiduna lagli sigumloba culture amadi sports haibase yokhatpa haibase khoi grassroots level dagi yamna mayek sengna khoigi culture karino khoigi sports karino khoigi kari tawrakanda kamaina culture je yokhatkani haibase mayoi singi achauba thodang ama lofam toi maram aduna ngasi musugi maikai dagisu sigumba program ama sinbi base yamna thagatpa phongdokchari aduga mahiroi singda aigi college ki junior singda thamjaning ba wafam amana khoina ngasi sinjariba cultural competition ase entertainment oina nungaina bagi pangthokpadu di nate haiba wakhalon simtang hana thamjage leibaki asuk luraba phibam masida khoina karigi damakta ngasi gi cultural competition je sinjariba no haiba matamda leibaki thokliba lan sisu khoigi oiba ai gi oiba mafam kannaba honabda thokpa lani karigumba khoina khoigi culture se kalhoda taragadi hayeng khoigi culture gi lan amsu thokloi hainingai leite maram aduna culture sa yamnamak maru oi haibagi masigi oiba importance to khangminana ba khoi masen
मसीकी ओइबा कंपटीशन तौर कांदा हेना फजबा कल्चर की मसक मोंग दो पुथो कांदा ईस्ट जोन अमदी नेशनल लेवल अमदी इंटरनेशनल लेवल दा अखोई गोइबा फजबा मसक सिंग दो पुथोगा मणिपुर हाइबसे कल्चर अमसुंग स्पोर्ट्स ता मागे ओइबा अचौबा थौदांग लवी हाइबसे खंगनिंगनबगी दमकता अखोइना ngasiगी कनो इवेंट असे सिंजबनी ngasiगी इवेंट असिबु मपुंग फान बिबुगी दमकता चु हाइनिंगाइ लेतना थागतचरी नुमित हुमनी चथगदवा सिगुम्बा कल्चरल कंपटीशन असिदा हेना मसक फजबा कॉलेज मसिंग यामजद तारगसु हेना मसक फजबा हेना कल्चर की ओइबा हेना कंपटीशन अवांगबा कंपटीशन तौरकांदा नेशनल लेवल दा हेना मेडल मसिंग यामना लौबा ngamaga khoi manipur university se हेना मेडल मसिंग यामबा यूनिवर्सिटी में ओइमिनसी हाइबा वफम से थमजरगा मतंग से लोचनजगे थैंक यू Thank you so much, Sanju Saigam, for your insightful speech. And now, ladies and gentlemen, it is our distinct privilege to invite Professor Morangthem Premjit Singh, Dean of Students' Welfare, Manipur University, to declare the official 36th Manipur University Inter-College Cultural Competition 2024-2025 open. Let us all welcome, sir. I declare the 36th Manipur University Inter-College Cultural Competition 2024-25 open. Thank you. Thank you so much, sir. And thank you, ladies and gentlemen, for joining us today. Here marks the end of the formal segment, and now it is my pleasure to thank every one of you for making this event a resounding success, and also reminded everyone that this event is not a celebration and keeping mind of the current state of the Manipur. And this is your anchor, Lashram Nilapriya, and Rakesh Singh Lorembom, signing off, wishing you a beautiful day ahead. Ahamba magtadane abok pisang ay hangnane kurum jariye ahan bada santok jariye langkagi pau pungse loina pungta tagare ting dong dang dong ka wow kaino nogi minikri dog bon sidi like say titi ringali wow kari bungo kari mogi ne inter college youth festival ne Kaksin ko mo ibune kauriye pau pau pinaba imai bunamba gresta tau kari gaya re ki kauselo kari no ni moi babung se ibi masita se magi bungora bon sinane pharga pubi khre ni moi babung se pubi khre ye aine somda isa kunjabigi lupakun ngai hauri bani ko ibungo Noigine, Pawado, Kanda Balata Bayade, it's up, Kunzabina in I hold it. I would know Shibagidama. Nanglin Toigalumba. Hayo Victor. I would know Shibagidama. Nanglin Toigalumba. Madudane, Maduda. Atangananga Kenner Harris Victor. I na Shiba Machet Chaba Machet Kangdana Lady Bamatamda. Nakuina pana chalagal home, but I don't keep a natural. I say, Kinny, fellow of Pino Pine. I give Pussy the Yek number Hibas. Nanka, Nank the net. Carino ne tori bamato sebo Hanura bihaina Kong kuzu amat ayadana Singina karamna te toriba Ye Abo I koi mayam lady sibu Karigi abong na singa take to know Se I take big se Akoi su ichal thawatongi Magi kari no lang na ba Akoi Chat na ba tauri abok na ne khara senabiram Sanao narilo Singa pilono Ibung ibe matabaton
Nabung lole, tongi porol hango, shagi porol salo, ibungi be matawaton. Kanano, kanano, ibungi makosumande, tong hangbang amoye. Ay ni dana, kabuy kayo'y bahay ba do? Yeah! Asok sao khalakan sila karay dagi kaboy kayo'y ba na ibungo nagiba pamdi ne ada ako'y zina ne bullet ki matam se bullet bullet ki matang ne Suzuki Suzuki रुको जरा सब्र करो ओपा ओना मेरे को थांगे में संडिया खुंजे मेरे को थांगे मेरे गंगे मेरे सिया इंटर कॉलेज के यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया हुआ ये ना ये ले सत्रे इंदे सत्रे वो मने थांसबो अमेन दिसु जीसस क्राइस्ट वुमेन खुन गया आप ले कैसे हो मैं ऐसे हूँ मेरा नाम पीजी है My participant attention please you participate piece number I'm contest number 1 thank you Thank you PG Manipur University that was a wonderful performance. Now the next contestant shall be from Imphal College. Yinghoy, I didn't hangabra. Magini, Hiramutido, Imo winning Manaloid Badi, Kagabra, Rini Diagini, Imo winning Manaloid Badi, Adunani Kangabra, Imo winning Haina Bani, I, Monbido, Tana the Bayadi, Kangabra, Aduni, I ne, Hozima Sakariba, Mani Oribani Bamasu, Nampam to Eba, Adunani. Aigi sagi the Magdani, Ima win a Beni Kangabra, Ainani, Hiramotido, Haina Bagdamagdani, Monbiga, what is Hanaruniba, Kangabra. Yingoi, Monbi, Aine, Hiramoti say, Ima winning Manaloidiba, Adunani, Nangdo, Aigini, Zagini, Ima win never Hiramoti say, Karahabiroba. Carino and Coxico, Lang Natarisina. Kari mataw no baigi sana pigi maudubunang na namahoy sa ragaharang lisibo. Pare-pare nang napamlabanin na ni ay hay na kayeng lagi ko. Itse, yung si magkara-kara lang ibigay isi. Hay, bema, bungo, se, nang nanilai. Pidataw se pidataw, pidataw. Nang yamong su kautoro. Hey, Monbi, kari lady hayo. Nang imasi da hayo ni he. Kari no imasi muktaw sila isi na soy na vali da isi. Isi, handak ki kaptang si dine yam na tanda saba matang hay baduoy na baniko. Nasano pisi aphabanu pa magitaloy oy papanglaga na baniko. Hey, Yenghoy, Karino, nanahay do po Karino ba, ha? Ay po, magtawakan tahalo ba se, ha? Isigi sana pido, ay giyam, nalunati na bima, na bimalayriye, ado na niya, mamaw na piyo, ay saragyan na, hay nagliban niya. Ay bunong shiba ginamak, mana, ay bu, magkway yung gimaw, uwero lao, hay na hayag ba? Masida ni, ay na, ay hingdum matsabag kang nalalili ba si? Masibo nung sibagi ihol hay ba do'y dori bara? Ay baby Sonia da hang da bayadi. Baby Sonia, ay do, handag kibatang sila nung siba na ngawre. Masibo, ay kam daw hay ba no? Tako raw ka tanaw hay ba nang bo? Tako raw ka tanaw na di, punatok pa niya ba? Adun na niya, nang nakwaraw da so hapit hango ba? Karino nang nahaydo bo. Dakwaraw di mi pilam giyam na sin krabali. Maduda ay nakuting yan magimataw tadi eh.
ꯐꯔꯦꯁꯦ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤꯅꯦ ꯏꯆꯦ ꯖꯦꯅꯤꯒꯁꯨꯅꯦ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯟꯅꯧꯕ ꯃꯥꯗꯤꯅꯦ ꯃꯦꯀꯞꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯅꯦ ꯈꯪꯉꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ 이제 제니가 저 하이페 따내라가 여행라게 이제 제니 아이기 타모이도 파오리바 이홀세 농시바기 이홀니 하이바 이숙하니 아두부 요만이기 마락다 레락리바 농시바기 마리아시다 아이나 타닷바수 빰데 마시 아이기 농시바기 이홀니 마람마두나 이제 제니 마시기 마땅다 아이 그이다고 하이바노 Katino nang natawri tubo ako'y abok na suni kangabra nupado yam paye na hari bani nang nane matuda yata nakatok pa yaponte ko yakatabani karigi matang no ni noy nangang narami tubo ha haibiyam majiniya ha karigi matang no ba naman nabihira mo tila isibo karigi matang no ba Aturo apok kangabra mase kangabra luhong katawri haye atutokini kangabra nupado hang bala ipa kangabra Nati niya nanging nupado di yampay na zupaw tayo niya madubo nang buo kuk lay silo karino niya Ama katawra ki jeni katawra ki heramoti number 1 takino ngay kobi Dokter, aku kira mau disika tahu tuh nobat sipo. Dokter, kamai tahu tuh nobat sipo. Masih luhong kata basu kuik terapa nih, mas hasil solam bayar pada teba. Hagas tadi. Thank you, Imphal College, for a nice performance. Now I request United College of Chandel to take the stage. Hello everyone, my name is Wang Shon Lucky and I represent United College Chandel. How our mothers suffer and how they cried for us. Kakumso, abang sarang mo ni kafuso, dung do. Kakubasan lagi, imawal niyo, kapsapalo, unsa kalusano, kapasi, kapasopsati me, kapasawalik do na kapasapalo, kasarahin. Oh, kasuyagi kading sa tuwi ka pa sa buwan wala kasi sa dingso. Itang na supertasin so, itang na school visa so masasabi nila. Kapalong so, nasam so sa dugo ba kapalong so. Natutiyam sa so, medol si Bam Tungi. Natutiyam sa kami. Kapatid lagi kang tara sa kanila. Pasasa trumani, tasa num trumani kapasapano. Kakarisawatano, kasarakin na kapasapa. Okay, thank you. Oli. Mera jolly. Minama. That's all. Thank you. Thank you, United College of Chandel, for your effort. That was all for today's mimicry participant.
थागतचरी PG classes Manipur University Mathangi College Liberal College aduga Liberal College loiraga mathangda Modern College su sem saraga lebiu Your time starts now.
Thank You Liberal College. That was a play called Safe Manipur. Next, I request Modern College for the next play. Your time starts now. Thagachari Modern College.
मथंग परफॉर्म तौगदब कॉलेज माइम गिसु इरोय लोइबा पार्टिसिपेंट ओइना YK कॉलेज प्ले असिगी ममिंगना महौसा लाइरेम्बी न मालेम असि सेमनब होनबदा मागी मथानुंगदगी मानदबा जीव कया अमरोम पुथोरखी अदुगी मनुंगदा ताइबंग मियोइबा हाइबा असिना ख्वाइदगी हेनबा अथोइबा जीव हाइना महाकना खंजखी अदुबु मियोइबा हाइरिबा वाखलोन कयासिंग अदुना मसातगी खंदुना तुंगी करी अमत खंदना महौसागी खलबु थुगाइरखी लमलक्ता लैबा जीव कयासिंगबु हाटपा अमदी तुहटपा कया अमरोम तौरखी मसीदसु नतना पैसा खरगिदमक मखोइगी मरक्ता आइगी लमनी हाइदुना खटनबा चैनबा कया अमरोम थोरखी अदुगा इरमदम असिगी यामना तांगलबा जीव कयासिंग हाइबदी संगाई नोंगिन अमदी उनिंग थौ यानथत्तुना मांगहनबी अदुदगी मालेमगी महौसा लाइरेम्बीना साउदुना वाखल लौसिंग लैरक्तबा मियोइबगी मथक्ता परा तंबीबगी वाखलोंदा सागतपा माइम प्ले महौसा लाइरेम्बी. Your time starts now.
Thank you, YK College, for a wonderful performance. YK College Thagachari aduga ngasigi oinadi koi mime play matang asida loisinjare